Kako je to kad zoveš roditelja po imenu ili nadimku iz ljubavi, iz milosti ili moramo ih zvati babo i mama? Ne znam šta znači po imenu i po nadimku. Ne zove recimo roditelje babo i majko, nego po imenu. Nemoj to, brate. Pa kod nas je to malo, nije lijepo. Nije lijepo to. Imate, Kur'an je pun primjera. Šta Ibrahim alejhi selam kaže za svog babo koji je bio mušrik, koji mu je rekao protjerat ću te. Ja ebet, ne ni babo, nego babuka. Za čovjeka koji mu je rekao otjerat ću te, ubit ću te. Babuka mu, majko, majčice, mamice. A ja ne mogu shvatiti čovjeka koji zove oca svog, naprimjer Muhamede, ili stari. Znaš, stari, čuj stari. Ili punicu, naprimjer, sjeda. Ima slučaj, punicu zove sjeda i sjedi, punica zove sjedi. Nemoj, Bojan, kako ću ja tražiti svoje žene da poštujem moju majku ako ja ne poštujem njenu? I tu počnu te, znaš, ja hoću da ja bude po mom, ti ženo moraš, kad ja odem Amidži, ti moraš da stojiš pred Amidžom, Amidžić je moj, Amidži, sve lijepo, a ja kad dođem pred tvoj, nek da budem sa njima u sobi. Ne može tako. Znači, nema, to musliman tako ne radi. A i ovo, u najmanju ruku babo i majko.